Kubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam jong kasora District Demand Forum hene kasngi kilalet banyak kendu yu menteri rangba kejela u konrat ke sangma bandawa ban IT no la ka jong ka district ya ka sarkar da ka bakantiu kerdan no ya ka civil subdivision sya ka district haba kranche kilat pathai khubor hadian belawai ke jingyalang uba John Thaba ubade secretary ka forum ulaang bagate ke jingya kran hapreng ka forum bat menteri rangba kejela kalong ka basaiso bat na kalyang menteri rangba ula aiksai bat na kalyang ka sarkar kan sapen urlong ya kate ke jingdawa district bat ya ke headquarter jong ka district en bo bet ha sora bat ka kerteng ru en ai bet ya ka sora district Uteu secretary ka forum mulai thuru bakishnong ki bansha kan thop hapo ki district thamai ken nong ba ars patli na ki artli ki constituency ka ban kan thop ya ka suara bat shela meeting kolong kordial akaba uji mustaw ai ka pon pelut ha akaba begini kan ini ka jidawa jadi ban ketiu kedan ya suara saka district kadang-kadang uji mustaw ula ila pening ada ka presentation uji mustaw maka bedai bakini ka map jago dengan district apa ni propose no kadang-kadang uji mustaw ulong willing ula ai ka assurance ka setengah bahwa kerja ru baka headquarter di district tadi andai menong asora tini nak kalian juga government ngila ai jaga pro kaji ongyo sila kan tu isu nesta buat hai ka proposal yang government sani ya ke government ka kayoi la kadang nunu ki kilo ki ji jongka ka dia district buat mai kita ka sini proposal nak kadang government hani isi banwan ingin examine the proposal ya proposal dari government pandang tadi saat insya ya ka jumlah jumlah kita kadang-kadang jing pengjung simestari ka biang ma ulong positif ya ke ba kerja berapa tahun ka biang positif idon kumba aspatan di sunong dibahas apro atni ki konsensi joka seorang apa sila konsensi ini nak pakai simester ba nak kalian kamu suram pintre nak kalian joka penislah pintre simester tadi udah deket ya tabung ada deket kan di kandung bitik tambah upgrade bi ka subdivision cakap district ita kumbakan no tadi gini gisnong di panem kentup pada lega district di gantang lai satu lagi gisnong di larangi keren di lai satu gisnong dapat sakut ya kamu kan ngaso kamu long justify kita tadang ilong semester pun use wisdom juga akan lukom ban sold out ya kini ya ini mentah kita kata proposal yang semester usah sini tinggi siapa yang akan maka long asal tebal untuk ada kata government galak balik kamu keluar lagi kemen ya tadi mertas tak tambah proses kapan ya mau cimista lah patahi ba nak dalam shift secretary do komiti ni wadi berbansar di district kai teknik komiti yang shift secretary kan examine ni kan hal pressure halor kan ni penyok district oh yang kamu dan bukan pressure dan nak dalam jumi ini ya yang nanti kompromi kamu dan bukan pressure kan nak kalian di nomi kemat di terdekat bani nak kalian kami ni jom sorau kami ni siapa kita terdekat bani dia support jom ini bajon pula benda tu ini ba ye kita ki jingbiang lani ki menong kuno ba la ban pata ini agar no kunong rem ba ki kasora district kan kalong kabalong eligible ba yo ya laka district ini ada persen yang justification dari government ina persen yang justification dari government harus nang aja arah apa bi hendu isi mestar aksip menengkong di hangta yang ayah berok di justification dari maka socio economic but developmental aspect juga di mana di mana tinggi kan dulu maka seorang mentah ketika district kemudian dulu apakah jelas misalnya kini di district di Phamadian di ayo ya kan bagi subdivision di Phamadian di ayo di district dan dekat seorang rasa sakut kuning di kuat tiba ke government ni berapa ke juang ba manwara ya kan administration lagi kamjat yu pai ba tinggi kuat makan ni lukan long kunta nomor pi kan batai pis ko yu kalian nak isasiel ko cibin stamatan ula ada bet maka isasiel kala he palat ka district mata ka congestion ka jur palat kan tang ko selong di lok nung don kam jiban pihak ya isasiel sakoi ba kumba atlet district bahkan mina ko suara kai tunggu district ya pembaik kita datang kendak tadi Jaka di belum nak siapa di
tak hendak belum tak license tradisional. No. Dia itu license tradisional nak dalam government kan address kita kita. Bang ngilong willing tu ban ngilong positif kita nunu kan raja government nak kita. Atau pila propose na ami ka kerteng Kerteng juga district dan Sora district propose. Sora district. Kung makalong kasura civil commission tinjau kita nak Sora district. Nah, ya kani kam mentakin kani ka file mentakan next show chief secretary. Dalam si mustahil sa perbuat kani show chief secretary baru examine dia baru ni angle setiap mereka beri kam district juga. Subul ada kadang kita ngajin penduit election buat nek komnu. Kami ingin continue yang kani kediman jadi. Kata-kata di Samsung, di Spokesman, nanti yang ingin continue, kita panggil dia banyak dari mana.